nihin march nikul daha kha post Thawngchimnak sham kan thok changlai Tamu a chin mi Pahnih Thah an Tong sakai ram than Tamu Khua a kumsom thum shong asemi chin mi Pahnih Thah an Tong tia Rithaisii Tamu Khua zetain pakwa sang a ummi ku anwan le zetain pasha sang a ummi ku a muam chu march ni hlei sari zan a motorcycle in leng a an chuak I chu chan thok chun in a an tin ti lau tia chungkhar he nei niam pakhat ni achim Tamu khaleng India Myanmar motor lampi kam a ku anwan le ku amom ruak chu a chocolate mini an hmu I chungkhar sin a Thawng an then ruak a umnak mun a chungkhar an phan hlan a ku anwan le ku amom ruak chu lak ok thalo ding in mithat tu ni an rak Khangh ruak lak a akal mi chungkhar chu ruak lo in an kir than I an ruak tal lo in ruak humnak program to an tim tia Rithaisii SAC Ralkap ni Kalay Peng Pyin-Khung-Lay Khua an Khangh Kalay Peng Pyin-Khung-Lay khachung in pol chu march ni hlei kwa zan lei a SAC Ralkap ni an Khangh na tia Rithaisii jinglei suimilam pasha shong a SAC Ralkap ni Pyin-Khung-Lay khachung a drone in bom athlak pin a shampi zong in aka masa chudi chun khachung a an raklut I in pol an Khangh hi asi Khwami pakhat ni kan zam di na a haute inda Khangh piak an Tong ti mi zong thai kho aselo tia achim Pyin-Khung-Lay khachung in pol chu ni zan march nikul zan tim tiang an kang ri na I in zaiza akang ti mi bel fiang in thai asri lo Chinland Council ni Rithaisii Dohnak Rian a Hmaithlak Chinram chungle India Myanmar ram ri a Rithaisii Dohnak Rian bepi in kan tuan lai tia Chinland Council shrei tu na avoi thumnak meeting a bechanak an ngei tia Rithaisii Rithaisii azwar tu nhani atu liaw rambuainak hi chantha a an ilak pin a ralzam sina kha ning changlo in an man I an hannak in Rithaisii fakhun in an zwar tia Chinland Council ni march ni hlei riat a cha achwa chucha a India a adormi Myanmar ralzam hnani India rampi ubati kha thate in zul ding le Rithaisii chok zwar nak thong pang thai a chun nol ngei tu sin a thong than ding in Chinland Council ni forfial nak atwa Chinland Council ukhrei nak tang a ummi munram le India ramri thwang thluan a Rithaisii Dohnak Rian chu Chinland chawza le pengtlang ukhrei tu bu na he tuan hma lak ase changlai cha a Rithaisii aching tu acho tu azwar tu le a chha tu pol thai an si a chun phungning in dan tat an silai tia Chinland Council ni thaitar nak atwa SAC Ralkap Tla ding in Mincazin Laaknak a atalmi pol CDF-Hakha ni Ralrin apek na SAC Ralkap Tla ding in Mincazin Laaknak a atalmi SAC zungrian tuan tu di lak Ralrin pek le thaitar nak cha CDF-Hakha ni march ni hlei kwa a achwa SAC Ralkap Tla ding in Mincazin Laaknak a atal I atol rel tu SAC zungrian tuan nan di lak CDF-Hakha ni ralshang Ralkap bantuk in kan in hmu na chucha a ralshang bang in hma lak nan silai tia CDF-Hakha ni thaitar nak atwa SAC ni sham in Ralkap Tlaknak ding Mincazin an lak cha a Hakha Khua a Thawng kulali march ni hlei riat zan lei suimilam Pahnih in panga le minit hlei nga tiang le march ni hlei kwa a ka Dohnak kan tua tia an langtar Rualau pi in ka Dohnak achwa Peng kho cha a mizapi zong Ralring te in ding le ral sang chol changnak na CDF-Hakha sin thong than ding zong chathan a an langtar Minbya a SAC ni Vanlawng in bom athlak cha a Ngakchia hlei khatal in Rohingya Muslim kulani an thi Rakhain ramkul Minbya Peng tada khote chu SAC ni Vanlawng in bom athlak cha a Ngakchia hlei khatal in solnak ngei lo Rohingya mi phun kulani an thi I kullakwa ma an pu tia AA ni march ni hlei kwa a athan Thawng kulali march ni hlei riat dai lai suimilam pakhat minit somthum le Pahnih a SAC Ralkap ni Vanlawng in bom an thlak hi ase I ma apu min ha chu AA ni an thlopna tia an langtar mi phun huat nak ruang a atu bantuk in SAC ni ral aselo mi swalnak ngai lo mi zapi chung a abu in thanon nak ni fatin atwa mi hi minung chi kor chung swalnak twa le workram atwa asitia antial rammi mi zapi nun nak in lau ngakchia le nun himnak ni fatin in tlar khon le ni fatin thanon nak twa hi SAC ni Myanmar ram pumpi a atwa zungzal mi asi I ningza ok asmi twa sarnak asitia AA ni thongthan nak a an langtar